Wasya wa Muimi. Mwana musesya umundu ndini wa kilungu kicha kuchendete cha Wasya wa Muimi va mutongo itivingu watani ya mukamba tuidho tujima itunda ya ipapai va mitaboni kauntini ya Masaku. Nita Steven Mwema kwa tene na kwa kuma yu mbaka muthia wa kilungu tuthi tuime itunda ya ipapai. Kalivu mwana musesya mundani ni kenda tuime Mavavai watindata? Atindata. Kindu chambe ni uya museo ni ngono kunete wa museo. Ona ne masye ye. No manengete condition ila selete ne kenda isethia ni masya nesa. Nono yu no taalamu yulwa Uimi wa Mavavai. Utonotethia museo ithane uima akamana bala wenda na hii na kethano kwenda kuima ama na bala tona kwambia mpaka muthia. Wambia kuima Mavavai ndi. Mavaya yuiti na yuona nena so. Na bandite mwaka muthelu 2020 mwayu wa thandatu matuko miongweli na nisi etete ino ndisi na mwayu mone kako cyani titete nengia mutu ana utuye ko u kina matuko ma mwaka omwe na mwayu mwe no eka ayumbene Uimi wa Mavavai wawambie tene kana ni ndona ambia mwe muthelu Uimi wa Mavavai na ambite na kwambia kuvuye imbeu ngite ya imi na nina bika bandu ninenda kwikia cyako isethia Muimi la wokothoa ni ngumonje Mavavai kila wokothoa ndo kibya ko ni chone neki ya mambe yuma matuko asina otavia miongweli mwe thandatu mwaka ucio 2020 ubitie wasikumene corona kana corona yoka yethi yo niyo miondani no wayu witweka Muimi wambia mandu ma kuima po ndungu wa kunai kana wesie kwithilo mundani ninsomete lakini kila kisukumete muno nilika weni wa Uimi ni maundu amo mantha uyo ya usomeja nisomete business administration na accounts nina ko no kwata ni biasala uketha ukite nesa bio ni kwata ni biasala cyo kutumina mio to na muyo tonga umamiosu mundani esi munda biasala we no wone ta munda na kwa niaza nguna biasala ya Uimi na u biashara na business no sindu ile tofauti othope ya agribusiness lakini biashara no ya accounting na maundu ma business administration ni kwetha yeto tofauti muno na agriculture you agriculture na utaalamu usu ilika uya ni umieba kila zo miema buku kila ndo no kutapia ni munini nethi wangi buya miti ona mitile bandi to kwitu yonde ninye mbuite na wesethie bindu ni na buya miti yongi somo ketha ni nguta seedlings na ila na siokie ne ka college wesethia mau ya miona thina na ona ndio tindio nwanie muno na wewe tindio mantha wia na sie ni kune wia wiba wo buya miti ni kana onge mantha wia wesethia no ndungwete kumbe usino wewe sotwe ko wia na apply knowledge yakwa ya business na mi apply Uimini na nengini secondary no na somete agriculture ko wesethia na adi knowledge isu plus ila practice yakwa na buya miti ni munini na ino kanongela knowledge yangia business marketing strategies whatever juna na tweka Muimi nesa Muimi kumikona Uimi ke biasala ko business administration yakwa na accounts ni ndethesti ndu kindu chonde kila ni thani kite bani thana record sacho na business especially the marketing bit yayo ni ndethesti muno ke saithia nini siundu na itotho sindu chakwa nesa tio ndu munda mundu utathi sukulu ko ni ndetheti ina sende kunite kindu kila right kindu kila na someye nuna someye ko miona ta Uimi mioneta biasala ya Uimi ndio kulia andona mai amasoma na mayama uya na maikola maikwa ngo mundu sina ulika mundani no kethe maisha makine ni mapinduka nyo sikendo kila chana nga andu ni sasi onde na nengitana nju okumatia ni nengite somethiwe ta somethiwe wa ukasoma okrike ukwate uya musio wekale maisha masio na yesethia akiwa atabagwa ticho lakini ditaito mathana ko kwe maundu angiti to nokuna yuta ko ndu zone convince nume bane ndi lobi ona mathango asima kwa mio ba nomba na ndizi ya mwizo ni lo matumie ndi nundu kila nenda atimbeza na igwata munda ni soko thi mantha ilobi kundu kuzie stress yeki ko kila ndo nota bya ndo ala mio mantha mawia kana chau ni kwe maundu angi utona kwika wa mantha uya onoto ona pindu akili mituke nundu mapinde yendete pindu akili mituke kuno ndungi kwenda maundu maingi ba miundani utona kuna nundu the livelihood tukwata ba na ino si ando melika Uimini muno makoneka muno mase kuingwa kiwo itwekata kuone kuomo kamba ni kuomo ibuto tona kwambela papu kindu kimwe ondu wawe ta challenge la nene Uimini nikiwu ona itu bati no challenge la itu nene nundu ke kati na kiunesa taite batikete kindu kinena ngange be waki ko no ale to manda ke challenge kiwu chongi no live up to the challenge ni kwati ona ni ndo wete matangi
ne ona tusilanga ninzite tukila kyo ka to fail muno ne la ko uambua ne veta etane ku collect kiwiki aniti ko de mundu wale to manda ili ka Uimi ne ambio manda kiwu na kwenze ile zo manda kiwu kala muthanga kwiwa ni wa yumba cho wenzo silanga yumba ikwata kiuke ukethia kiu leak no wenzo kasilanga kethwa we bandu bate pe leak to mande ndamlei na siku kwanza ndamlei na ni alama thangu meki asilangani na muchipu amina kwenza lima thikwata kiu kingi muno actually uitone na bya mungu atosobya bandu wese thila kwa uwa ninomba nyechao ninomba nyekiu ko basically kindu kila mundu alite kweka ni ku focus on harvesting yekiu kuketha kiu wese thia ndulika ni mani wese kiu ko maza nundu tenda kiu no thina yuta bakwa kwa ni wona ni na masilanga na kuma inelika kiu lakini la kuomba muno we bandu ni kuza kiu cha ball ngatumia ko kiu ni challenge lakini tuma kiu kimanga tuliga biba kwa mavavai ni yu nendo banda mavavai na mbila ba kendo kimu kwa mavavai kila kitumite mavavai ingi wethia maikwa ingi ni pe challenge ya mavavai kendo chambe ila nene nundu tona kubabukania mbila nume nelanga isio challenge ila nene ya mavavai na yu kutumia ndo ingi maumie ya kele ila nene ya mavavai ni mawu na yitu twiba kwa kubabukania maume na makai ni wathi soko ne wetha mundu itambeo na yu bayi mwe andikitwe M male na ngika ndiko F for female na mbeu sio ndebu ni nzio yu wikata nika ndo mane ino ni nume no ninga pe maundu ele wali to madama mbeu itunda watu tathi ndoto no madama mbeu ila nume nelanga watu wanengi bayi mbeu ndini bauba yu ndoto no manela mbeu nelanga lakini nyo ayasia iba baiteno yu amina kwatwa mbeu su athi wenda kiwoni ilanga nzio nesio thinthe ila nume sitie wayolo kendo chini chagu hizo onde ni kete hizo onde ni theory ni kete hizo onde kendo chiti chagu nanga buya na mbado kwata complain cia Uimi actually ndia mbio buya mabaiki hicho na kuna nundu na ati yu andu meka kundu kwingi kikuyu choma kuna yozu na makulio ka mbele ci mu select ya mbeu wata no kana ko una lewe lakini in the end of the day na kwata ila complain cia chao mabai maume so ni wona abindukie na mbio tho ila citwa F1 seeds F1 ni first generation seeds ila sitezwa makambuni tayari sio asi selected na nikule mababa yana umiti ndini wa maba ingi umiti ndini wa mababa no vanimo ndima kuma mema ume mababa ila watema only 25% yayo niyonga only 25% ko 75% ni nginume yusu ni kindu research yikitu nicho kutumuona mabinda maingi ukabanda mbeu yisi baba ni yonde mbeu yana withia ikwatwa around 20-25 ubandite miti yaku yana imwe so ndiye nikarenja ndo kwezilanzi yesu nundu wesethia both in terms of time na resources no kwacha nundu kendo cha mbewe siwenzi baba elima wayo wa buya itina mitha ndatu uwa maneki ume kana ikeka so compete challenges na utapia ni katika challenge ya Uimi Mavavai compete challenges onye na mbe yotho mbewe cia Mavavai kuma makambu nini ko unike ndani ni akishini na mbewe lanzio pio nalete kumya bana nalete kosa yiba mbewe lanzio sika othoa kuthoa nundu kendo chambe ni first generation si imetele breed ya mbeu izu thitha is selected ne kasoboga sethia ndina mawu waka abuya mutia kumila nesa wealth kendo chakele ni pre-selected ndina thina wa mbeu nume kananga actually most of them kana mbingi chazo zethia asi hermaphrodite hermaphrodite ni thina mbeu zeli no the pollinate no kwache no the pollinate yani hermaphrodite ni kumaanisha yena ni yume na mbeu nume nanga na ino kule muse kwa musese wingi na ndo ingi nimetha mesika na ipapai wesethia kila kiume kichoka na kila kika kichoka yupapi kwa pa wesethia kipapai kimwe kina kiume na kika on thini bandu bamu team breeds negi develop you to my universities from all over the world yute no ni maliki F1 nitea ni kampuni itawa okay kaba imana mawenda kampuni yuju ni maliki F1 pe ingile itawa California F1 UT ya USA develop it in USA lakini iko complete wengi Indonesia tena ingi to solar sunrise ni na kuonye baya una waya wai so ni company ni university sike ma research cha develop mbeu izu na cha develop mbeu izu main breed ya kundu na maka select ndiye zoko rabia science yekwe tomato select lakini dhitu hizo tabika okabuye imea mbeu imwe around yesi yonga nenge kuma imonolo esiyo hermaphrodite kane na mbeu zele no me nanga ugetia niyo ko pollinate lengi
Kuso kasi pre-selected zili. Nene kule nene athikwa mutu wa kone thia ene papa imwe nene pio isopio. Liune sawa ngale moyo. Ne we moyo na ni nene. Na yune nenda yune kenda wese thene na banda mbeusu. Na ne wanenga na thioya. Pa yuno nzo na kwiko kese thene kwate papa ingeta yu okuma papa ini isu. No wike. Lakini pena challenge. Kiloto ndakwika no kubwiyo mbeusu. Lakini wese wa buye ndia otavya nek pena challenge cho kwata mbingi nume kuilanga. Yuto nethi wa banda thiana. No miongo elizo nizonga. Izo ndeni nume. Kuba bandu bakwananga saizi na kwiku. Mukulia mbeno ebandite thitawata. Nunuma baime masitwa. Kyo nume la matene tazi atyo ibabai. Yu ame masitwa na kwenu ni Malika F1. Pena California F1, pena Solo Sunrise, pena Red Royale ni maingi. Ni 7 varieties. Mukulie baba hizi tawata. Au tabia tawata manda variety usu noteo. Variety la common. Kwa tuelesie ino idhaibwa no neno idhai wambia ino ninyo. Ino ita Malikia. Malikia. Malikia idha characteristics yao isi idhaibwa na idhai chao. Malikia kendo chambe ni mukatika ile situ 12 varieties. Dwarf ni kendo kekubi. Kisia ali kubi. Actually yeye ni twa muno ni twa for 3 months. Matunda mambete ba. Mambete ko. Kisia yake na kibicha futile wona chambe umye mala. Isi ni dwarf ni Malikia. Ni ngubi. Na itunda ayo ndini ni tune. Watila. Kila kingi chayo niyo yumasia matunda ala manene. Actually tunda yale to kwetha kilo katikati wa kilo kimwe nusu to kilo itatu depending no ndwa ibandi ndwa inengie bo yane nikwete no tobika buba mubandile ko wasi ino isia yabika futile ifutile isune miaka yanata miaka simi itatu yambia umiela mi itatu kuma wa ibanda ko kuma wa yumia kibuyoni wa umia kibuyoni wa banda wa inenga the right conditions mie itatu ithia yumiela livi cha mie itano ithia yambia yake utu matunda toto ni niwene na ende yuko bichami katikati wa Mwanza tukenda oyambe yoketha matunda mako okay aya pe ondonge yolwa twele to mana yolwa Malikia uzo ukila kingo to no mana yolwa Malikia kisukali kana ondome da sukali Malikia sukali nesa na ne resistant kwa mawo na ni thia na uniformity nesa muno ya matunda ndo yekumia waibanda cionthe imwe wona asia onesa ciatiani na kila kingi itunda yo ilatimate shelf life ni kalamu no yegwa tiondo mu na make kambata abanda kutene ya yelo yegwa ona yambia kwikata yambia kwambia kutweka thira mina kweno mina wiki muthili yeye uta yelo yomu yuke sasa no transport ukatwa kunduka endo thosi na yegwa irimenia kwa green kana ngozi ene bendo ya rimenia kala yelo lakini ndi tunda ni tuni okay isu ni Malikia isi Malikia aya isu no recommend muno ukambani wasise kilometer cho kambani nikikwenda no kana nimbe ulingi sipumbe ila twendere okay otindi yo no Malikia yo Malikia yenda abantu bagwanata Mavavai onde kama Malikia menda kundukula kubi obala undu bandu babyobete Ligode ekanganesa. Mbora pedo pena chao. Pena kiukingi chao ngiti. Lakini Malikia kila kitu maati miendea itengeme market ila ya kutarget iteba. Nuruna kwa local market na kwa export market. Na kuingiti tuamo classify high end market. Local market tiandwa tia ya Kampala tenda oya tunda ile nete kekete tete mone. Malikia niyo esi azuma nene. Kwa chibu with ya ugu andwala ma local market menda itunde nene andwala me process ma juices ma menda azuma nene na uka with ya ku marketing kwenda itunda ya katikati tine ne na tini ni yutila no family size kaleka boyo kadela na pia andwangi menda okanini kala muno kende ka export market kanela uandi kwa high end market andwa makoya yolu muno witwa 90 mabande kaundi kala kanini ivara to zuma kala kanini itawa Solo Sunrise ntoko so kasisi nonko so konyeko na yuko ko determine webanda kiko muno tikothe to sisia iso kwelo target ite na negi notice ya climate we bandu mbeta mundani kwa unga kuya ba wa bande na ye kanesa ila iko na ni ba kuni determine ya muno lakini yo Malikia onakula kuna thithanga ni kanesa utakugutu kuthithangu ni kanesa kwi variety ile na ni ukule tuimi na nikenda twambo zizi umone ni bwa pema baba imonga la sukali ine onga la sukali ukase no atamala kinda sukali na say bidiwi ekangese sukali kanki azuma kuangalia sukali ndia mewe na ku lakini yua ida ina sukali mwingi pio mezukali mwingi variety hizo ndi banda nizo nzemba na sema nisi azo muno ndo awo sukali wamo
nimona mbio semba nyamwe zethi andu nengandu kila right nundu pia imina mate ya Mavavai mundu akaambia nipe binda na bandi Mavavai na neso makuwa nundu maisama okay kuki weekend kimena consider kwamba bana which variety usually neza so igwe nasemba hizi variety sira malikia nasemba na California nasemba na Solo Sunrise nsamba kwate you ni muvyano ndone naito twasiokethia no twithe utele sembe usingi ni siba na siba na ndo ndo to no mabwi na kumabanda mpaka magesa kwena mpaka twa sokoni ni muvya muno asante na ndi mundo musese wende no sese kilungu cha Wasya wa Muimi va mutongo itivingwa tone ya mukamba wina kwa Steven Mwema na ndi twende kuima itunda ya ipapai twambo thithi mone baini ni ngukomana na kuva tunavindeta yasa twende na kuima Mavavai twethiana Wasya wa Muimi.